Hello friends, hanya hai lam so gono joto nai tong na friend tini non refusing kor fakia mo bahanya ti prahas tini job na ti prahas te tong no ro ojago job claimant nai hingka sungo jago nalini mo notification boron thesang hoka notification ko man jagan bum kan ka jago no tonga Agartala Government Medical College Department of Microbiology o jago bebong details sija oron thesing nor omon notification release khlaijaka notification release khlaijak date hingka jago no tonga 7 tarik January 2023 ko notification release khaikya hingka mo kan friend purely o jaga contract basic mo job project title hanga serika National Program on Containment of Antimicrobial Resistance omo project bumong ko jaga norok interview no hanai competency test kam interview on 16 January 2023 o jaga norok ni interview date serika 16 tarik January 2023 tarik o norok interview na hajangnai abo sungjaga hangka nalini lastio norok nang sairnai pujago norok thang interview marnya hingka sungpulya o jaga naligena among kangke post ni bumung rok tai o jaga education qualification experience bo san o jaga o hingka pulian post no nugui tongo among kangke infection control nurse ni bagai post hingka kaisa o jaga o education qualification saka BSc nursing khlaijak nangnai je kuno institute university rogo hingka bahai o jaga experience hingka sangka 2 bochor ni experience nangnai nurse at a government private hospital je kono hospital noro jodi 2 bochor ni experience hangke BSc nursing claimant pore noro ora apply khaimannai ke salary hingke sika o jaga 25,000 claimannai aba ke number 2 tongo laboratory technician ni baganya o jaga post kaisa hingka tai o jaga nongni education qualification sanka o jaga o BSc in MLT from recognized university hai ka jaga 10+2 science khaimani pora jaga BMLT jori 2 bochor ni kebo khlaijak tongkha kai o jaga apply khaimannai abai ko experience sanka 1 year ni o jaga experience sanka or number 2 no tongo maka 3 year of experience in clinical lab preferable bacteriology lab 1 or junior khlaijak ko apply khaimannai abai ko jaga salary sakya 25,000 khlainaro protect mas manthanai abai number 3 tongo number 3 ko no tongo maka pharmacist ni baganya jaga post kaisa abai ko jaga nongni education qualification ka 12 pass man pora jaga o noro diploma in pharmacy jori khlaijak tongka noro apply khaimannai tei experience nangnai o jaga bo experience hingka sirka noro kaisa kaisa naithang chidi o jaga salary hingka sirka 25,000 khlaimannai abai number 4 tongo mo bhani post kaisa data manager ni baganya o jaga o hingka o jaga education qualification post graduate with degree diploma in computer application from gov recognized institution number 2 tongo computer proficiency includes MS Office Word Excel PowerPoint email and internet abai sirka experience ka sirka experience gangke o jaga experience of a minimum 1 year in data management preferably in public health sector khlaijak tongkha noro o jaga apply khaimannai salary mane ro 20,000 khlaina protect mas hingka o jaga sunglainai nongni boyas hingka ro sirka o jaga o 40 bochor sai bisingai manglang nong boyas aba ke interest candidate rok no sirka mongkang ke interview ongnai nongni tei original nongni je document abo nangnai tei photocopy bisrok bo nangnai o jaga jotono sirka norok toisa forinai je description box o notification tinglo ri rinai tei passport size photograph nangnai o jaga o white background nangnai nongni photo ni aba hai o jaga date hingka sirka 16 tarik January 2023 tarik o nongni interview no hajangnai sombar thesini monday thesini time hingka sirka 9:30 am theke 10:30 pm ni bisingo nongni interview ongnai tinin video asungchinai tei o jaga norok tabo sana musungo mongka paithago mokhe interview rana ni jaga hingka khai oro sirka borok nongno ang pulia saka Agartala Government Medical College Department of Microbiology o thaya thangnai masogoni interview ni baganai hingka jotono noro interview ready jara qualification jori tongnai rok gawma haike norok tebo video mana musungka ano channel bukrung tongdi tibra haste tai all India government job notification mannai ano channel bisingtei genuine job notification hingke press bell icon khai di jefrang video khai afon video mana baganya hingke tini video asungchen jotono item belai kana hambai।